Niko atoka museisia kana watinda nesa na ndino ni avikaila isaa ya kilungu cha dhambalala kilaiku kia kila wadhanda tu kwambia saa ili na nusu sia wiyo ndino wa TV ya kuya Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba ni kilungu kilati dhati kwa tanya misi itu na ndu ni kendo kethia misini ya vikia na kuongama na kila mundu ndino wa mutuano no kuiwa wende nesa itina wa kulinda maweku alame ndini wa mituano na ndino mudhenani wa umundi tidhatine ne ayolua mo akala mekala amusi ni maile kuibwa ya umemo akala mekala amusi ni maile kuibwa ni aume mona indiwe museise ni ukulia uyonata mundu muka ula we musi uteo viku dhuku mabandu bangi ni waile kuibwa ni mume wake nundu wako ikala musi nundu wako mwikalila na siana siyake nundu wako ikala aisunga musi nundu wako ikala ailungalia musi wake na indi utumani wako utumani wa namba ili itatoke endai mwitano na indi tukudhatikuata utumani wako na kuvikia na kusoma wengine otu watiendi ni wa Facebook ta Mutongoi TV na YouTube Mutongoi TV official ndi udhocha tukavikie kutamba niemwe ngina mwiso wa kilungu kitu. Pastor Catherine tikalibo. Inde mubea. Ndukede musiaisia. Nina kukede musiaisia na nakupocha kilunguni kini kana tutamba niemwe ne kilungu twithia wana choma saa taya na nini singa inono tutethia kwisila binyani wake kundu nienda kumuthocha nikana tutamba niemwe ndini wa kilungu na kila mundu tukwika tutethia timu amba undu niona nikana twakane na titete msitu. Asante. Nani ndio uone ya witu akama ite tie muno mayasia ni maile kuibwa bayo ndula maile kuangamia mawiyamo makabikia kwa yasiana maka subia musi maka subia se maka subia na si mapo se na maidha mateko kwata kindu nuko na akama ile kuibwa ya mutwana ni wenyu mwele undu mwigwanite ikalaigwo nundu mutwana ni wenyu mwele etha ndi mwegwanie ndini wa mbibani ani yenyu kana mukaibana ibanai na etha muyaigwa na ndini wa mbibani ani yenyu ikalainde mwigwane lakini ndinena nase mwikala ndi mwigwane undula ile kutha wisi nati mutwana we wenyu mweli pe undula mwaneni yulwa musi wenyu na ndiye sawa kwa ku dictate TV ningakuya evwa kana ndukaiwe kila cha maana ni undu mwigwanite mwekali musi wenyu ilie ikalaigwo nundu nene isibe amwe maiba wana umemo lakini megwanie nundu aketha winya wasiana syakwa na ndu uyane musibe mabata maingi makuthuko mwa kwi miunda ya ilo sigo na tuo ima kwindo sia ilo ethwa na tuo ethia indo isu undu mwegwanie pe amwe megwanie makaibana asumegwanie maibanae na lama taigwa na undu ni wako ibana mwekala ndio ingi mwigwane mweona bebata wako ibana muibane na mona batebata wako ibana mwekala undu mutwe muile nondo Biblia yaetie ngai amandhi ya mundu wita wa damu mutethesa wiki tata umwailile ndamu mandhia muthukumi takedwa ni muthukumi nutwa naitha u demand mbesa ni kana uiwa lakini lili kana we mutethesia wao mutethesia wa mulwosu ukutwaite mulwa na malila wina yoyonde ni yaku andola ngitwa sena thukumi nala mwandikite na mwebwe na mwiba na mbesa umwiba etina mwai ngakuibake na lakini muka mulwa ni waku malila wina yo ni yaku sinula sionda wina so siba usio nyumbani kwaku kanona kuongenza ni siaku wenake kiloika wika usubia mali yao mali yenyu noto ndumwe sio mbua na kunya mbesa ngusuni ya right wiki ngusuni ya left nasia mwekalandi mwegwana muibanae no seo mukaibanae na mwekalandi mwegwa twende na thayo ondula tutwiilie mwende uo nundu mundu umeo kutwaite usubia mali yake ndwenda umbea kana ndembeso nenga na sia mabata mamusi no sisi okethia mundu isio mbua mundu umeosu wenda kuiba lakini no nenga na ngilimi ongwena sia budget mabata machao mamusi fees wasiana ukono waiba ukaibo stima ukaibo kiwu ukaiba athukumi alame chao meo muthukuma ndini wa musi kundu we manage yani we subia o malila yaku na ndina senduka iwe munegwe nie oibawe nduiba athukumi alama musi nduibawe lakini sio mbua ndienda onene labunasi ona ethi wanokuibwa yiketa wetu vi
disi twelo imandia and twelo sita maybe ta upkeep nondo mundu muka ukuthukuma nthini wa musika no utethia mawia mamusi ndaivika nundu one mo maithela withia nusuni wendie kuimithia miundela ikitwi withia usuni wendie osise kundu kwetie stima wina mathina no wendie shughulika kwa KPLC kundu kwiki kibuthukie bandu cha umithia mivaibo miunda no wendie kwikata kumanya kuni asiai we mundu muka nthini wa musi ngai aunengie kula aunengie mume waku wetheta mutethesia lakini timu thukumi alati andika ni mama dai ya misala lakini aka na tethesia twika usaidia misiesu yaitu ni kana tumiake nundu mundu umewe kanda yaka musi mundu mukewe kanda yekata ndai yaka musi nundu webu musi wisubia na no batu netha onake mundu ume utewe yani webu musi ukwata maundu asu na mukani wa wikata ni wa thukuma kuyi lati that ya sia kamaibwe petho baimaanisha nake mundu ume ulawe ba musi ulawe bu musi utathukuma wende ona usise musi na kama ndi wondo kwikata undo kwikwa nundu ni vice versa pe mundu muko kuthukuma mume we musi utewe yani pe mundu ume ukuthukuma mukawe musi utewe yani no ku manage maundu la mendini wa musi nenda ase musi niwe niwe mwele undu mwekalanya na mwawa ni mwewe mwenda kwikalanya ikalanya igwo mwewe mwenda kuivana na mwe mutale kuivana kwikabana lakini ondo ni ojo mwenondo mundu mukabala ngapikagwa ndete to mutede sendini wa musi malai na mume yonde no yake ekito subio mali yake no mbeso kumya nguswe no akeke ngusu neno ya ile kutota musala lakini wewe tota upkeep nondo mundu mukosi ndanda saluni mundu mukosi nda uya wongwa mundu mukosi nda ona pocket money with ya na sisi amubuko sia mabata lamao make manzangu lema lakini itekwitwa chao musala nundi latu kwike ya musala pelikathe na kwa alame kala mese matekata mataiba wakana mataiba na mume wataiba muka yetwe upkeep ama pocket money lakini ti musala mundu isio mbua ndoloto no dai musala endini wa musi ni muthukuni eidola muno ula mwandikita mukebana kume tukwemo kwendo kama 13 ngakuibao nano no kapithio note mutethie uyithi ya wina right ya kuunga mokulio no mi watethia niki na nini tiene ya utethio tamuvuko miuiva lakini mundu muka anakusaidia tu kukumba niwende weyani kusisia siana kuisio maundu mamusi na kuyuka utuko yithia no monitite nguku ni sinukie hata guonde ni wekiwe nthini wa musi usuni mutethesia lakini ti muthuku na mundu mukola wia wa ni mume tia wia wambe kuoya ndaile kuivwa ndaile umanthi woka indo mundu mukosu weyani na ungama weyani nundu wa siana andu asu mekalendi manenanye mone bebata wa na mo especially mundu muko kwithukumia na ungamwa we anundu asiana aunga miwe we anundu akusia kwake na kwake thio mukingi etha mundu umeosu no afford muthukumi na ndana mwandika ekie ya mukaungame nundu akwea ni wa ile manyondo ile kana muka wake nundu taketha muka oyani na ende ona kuthukuma oyani osu wake kuthukuma na mume ulo wake kuthukuma pamusi ni ile kwetha mundu tona kwetha monitor chau aya siana undu osu wetha musi oya siana wekwa no wa ile kwiko nundu uyebo na kwolote ebo subi ya musi nundu ni wapi kwa kilio kinene ni waleana na mundu muka kwebwa kwa kilio percentage la nene ninaleana na mundu muka wendeni wa mutwano wewa ni mume wake neka kwase musi ni weni mweli muona bebata wako ibana sawa na muona bata wako ibana sawa lakini naombi Biblia emwetete mutethesia ewe yangu swino na yiki yangu swino kwa ala mwendini wa mitwano na mwendini wa musi na ni moko kitia munoko ibana umemenu ikalaindi mwibene muona bebata mundu ume sawa lipa mke wako amona bata tuyimuyende anadayo ondula munekala na be uthuku mundu ume kuthukuma buya wa musi mukaithukuma chasi obisini kana mundu muka kuongamia majukumu ma musi mume musi na mundu ume usuni wa ile kumanthi wa sia mvuko ni muka wake nila ngweta maundwa nienda kunena nasia ati nicho kutumina nene laba yeti na nasia nibe obika bandu withie etha mundu mukanu no dai kuibwa endi ni wa musi aitethia maundu mabo musi mume ithukuma ofisini nibe obika bandu onake mume withie niwe musi na niwo kweta maundu asuo nthe na no kwisa kudai kwikata kukwisa kudai kuibwa nicho kutumini sie yete na nasia ikalaindi mwigwane nake mundu ume musi na mundu muka wake wewiane wailobi aelewe nikana
kana one mundu naye na mabatala mabatala make si lazima nindi ni babala baitie mundu ume ni wa ilo provide kila kintu chonde mwatwanie na mwakwatana combine efforts na nikana mutetheanisie kwaka musi wenyu mundu mukawi yani na mundu ume waku utewi yani we musini manyai undu mususu wa ile kwikalwa na manyai undu mususu wa ile ni kwikwa nundu mundu ume ni mundu naye na mabata Asante. Nataketha mundu umeonde bawitha mwandikitwa chao au mudhukumi ikalaini si lazima mume akupatie hata mke unaweza mpatia nundu muyaendana nundu wa mbesa kana sindula tona na metho mwendanie na wendo umetengoni mweme wetewe yani wewe yani kana mweme wewe yani utewe yani kondu wao alamu endini wa mutwano ni wenyu mana yundu mukwikalanya muteo kungulanya ndini wa mitwano na ndegwe mundu mukoendie wendo nundu ndanekata ndanesa kuigwa na ndekuigwa mundu ume otana atilangila ng'ombe kitwethia nundu mukanda nekata ndana muiva ikala ndi mwela no yulwa musiwenyu nundu musini wandu eli ona muketa yumbisia yimuto abasa lakini inyo mweli ni mutona ikalandi na mukadibasa indi muona bebata wa kuivana so well and good muona mailo kuendea ende na Yesu imuteria kilelo kinene ni twake misi. Asante. Ndio musese mundu ndo kwatia au kwatiata. And kwatikana kwa nambeno 0725 46 5217 kana YouTube ta Kate Dolo. Usiaisia voni vote ukwata uthumwa munini na ni thisio kethio ingi twende na kuminukilia unenya wito wa muthenani wa umundi wala tukulia mundu muka ula wi musi kana mundu ume ula wi musi utathukumani wa ile kwibwa ni muume kana ni muka wake.